MUTARATARA mweru wa marihi ma university ni ukirirwo na njira nene ukirikana ni muhinga kuri mathomo ma university amu arutwo matire maramukira mbeca cirengia kiraniro kuma gwi thirikari. No mutaratara uyu ni uteteirwo akenya makiurio kuthurima makiria handu ha kuukirira ukirikana ni mutaratara mukinyaniru hari gutigirira ciana kuma micii yothe ni ciamukira mathomo hatari mihinga. The new funding model ni naga ijega na gwiciria uria ingi encourage aciari ni ma me understand tondu gucia ni turatengera muno kumi criticize tutame understand ite na ni uria njiritwo no andi mithomete tondikiro githomo-ini ni mondo njega. Professor Olive Mugenda uria wari murugamiriri munene university-ini ya Kenyatta augite mutaratara uyu mweru ni ukurehe uigananu githomo-ini makirio kirongoreria kuhotithia ciana kuma micii itehotete kwamukira mathomo mugaru na hau kabere riria ingi moragira ni kwaga bithi tondu kindu kira pires mari hani kindu kinyinyi muno ici ino ingira iraheanwo runi ni thirikari nigetha na mwana atangihota ku afford akoya runi iyo na runi iyo akiriho na wira akirikia githomo na ararira kindu kinyinyi muno kwa ni gucia ni mondo njega na thirikari ni iciritie uhoro ucio wa students muno andu ma take time to understand matana kimihura. Akiaria thutha wa gutongoria mambura ma kuhumba thumbi makiria ma arutwo 4,000 kuma university-ini ya KCA Mugenda ahoete Kenya kunyita mbaru mubango uyu wa thirikari akiuga mubango wa thirikari ni gutigirira arutwo othe ni mamukira githomo gutekumakania gikiro gya utonga kana kia wakwao. Research ira ciikagwo ri cionekanaga mugithie interview na mundu wa Nigeria mundu wa Nigeria onaga wira mbere yaku to ni very confident ni moi kwedia ni moi kwari orwa skills ciao to encourage students yaito na mathi interview cio makatuika confident to mena degree ta andu aria angi. Vice Chancellor University-ini no Isaiah Wakidiki augite kuri no nyihu makiria wa maprofesa bururi-ini ndetwiri ugite ya gucokia na thigikiro kia mathomo o undu umwe na kurehe utongoria mugaga university-ini ciothe bururi-ini. There's a huge deficit for professors and it's not unique to this university, it's not unique to this country, it's a global phenomenon, meaning only the best will survive. That is why you find we are growing and we keep on attracting year in, year after. Our numbers are growing and going to the future we think we will attract more. Arutwo ni moritio kuhimbiria technology niguo kuhurana na wagi wa mawira handu ha gwetagirira mundu andi kwarikia thukuru. Matuike andu a ku innovate matuike andu a entrepreneurial meguthucaria guthondeka mawira mao na onao matuike job creators to mwaka mandikwo handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu ritwa riakwa ni Mathio Ndongo.